reka nogere nkwifurize gukomeza ugubwa neza cyane nge nagwikaze ku makuru yacu tugenda tugutegura umunsi ku munsi hano ku rubuga rwa Telefix TV. Muri ajya makuru atugezeho nonaha ndaza kubwira ko bane batawe muri yombi bakekwaho kwica baciye umutwe umumotari. Ni inkuru nakugejeho mu gitondo y'ibyabaye muri Nyagatare aho umumotari yishwe aciye umutwe. Bane bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kuba bagize ubugizi bwa nabi. Naho ndaza kubwira ko abaministri babiri bagiye gutanga ibisobanuro ku bihombo n'imikorere mibi muri ministeri bayoboye. Naho mu karere ka Huye naho ndaza kukubwira ko hari gushakishwa umugabo ukekwaho kwicira undi mu kabari. Ngo ikaze kuri aya makuru. Reka mpere kuri aya ngaya ari kuvugwa mu karere ka Nyagatare. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abagabo bane bo mu karere ka Nyagatare bakurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi bakoreye umumotari w'imyaka 25 bishe baciye umutwe bakamwiba moto yiwe. Tariki ya 14 Ugushyingo nibwo RIB yataye muri yombi abagabo bane bakurikiranyweho kwica Twizeyimana Jean Marie Vianney w'imyaka 25 wishwe tariki ya 12 Ugushyingo. Amakuru atugeraho nuko uyu musore yari umumotari ukorera Nyagatare yiciwe mu murenge wa Nyagatare mu kagari ka Gitaraka mu mudugudu wa Gihorobwa. Bivuga ko bamwishe bakamuca umutwe hanyuma bagatwara moto ye. Umuvugizi w'umusigire wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye igihe ko iperereza ryaje kugeza abagenzacyaha mu nzu y'umwe mu bakekwaho iki cyaha maze bafatiramo moto n'ibyangombwa byayo n'ibindi bigaragaza ko afite aho ahuriye n'ubu bwicanyi. Ati mwibazwa ry'ibanze twakoreye uyu mugabo yemeye icyaha avuga ko umugambi bawucuze afatanyije n'abandi bagamije kwiba iyo moto. Ubu bose bafungiye kuri station ya RIB ya Nyagatare mu giperereza riri gukorwa ngo hakorwe dossier ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr Murangira yasabye abanyarwanda kwirira ibyaha gusa ko abazabigaragaramo bose bazakurikiranwa. Ati RIB ntizihanganira abantu nk'aba bishora mu byaha by'ubwicanyi, bazafatwa kandi bashyikirizwa ubutabera. RIB kandi irihanganisha umuryango wa Twizeyimana GMV. Abo bagabo bane baramutse bahamwe n'icyaha cy'ubwicanyi bahanishwa igifungo cya burundu. Naho tukiri ku makuru y'ubwicanyi hari gushakishwa umugabo ukekwaho kwica undi mu kabari. Aha ni mu karere ka Huye. Umugabo wo mu murenge wa Ruhashya mu karere ka Huye ari gushakishwa kugira ngo akurikiranyweho icyaha cyekwaho cyo kwicira undi mu kabari. Mu kabari kari mu mudugudu wa Rwankusu mu kagari ka Mara mu murenge wa Ruhashya habereye imvururu zikomoka ku businzi bituma umugabo witwa Izabayo Anselme ahicirwa, abandi barakomereka barimo umwe urembeye mu rugo. Amakuru avuga ko imvururu zabereye muri ako kabari zashyamiranije abaturage bo ku musozi wa Mara mu murenge wa Ruhashya nabo ku musozi wa Musasu mu murenge wa Rusatira. Ubuyobozi buvuga ko ibyizo mvururu bwabimenye kuri iki cyumweru tariki ya 15 Ugushyingo 2020 ariko zabaye mu cyumweru gishize tariki ya 11 Ugushyingo 2020. Umuyobozi w'akarere ka Huye Sebutege Ange yabwiye ko ayo makuru bayamenye batinze ariko batangiye kuyakurikirana no guhoshakisha abakekwaho gukora icyo cyaha. Yavuze ko nyirako kabari ari ukekwaho gukubita no gukomeretsa umuntu bikamuvira mu rupfu. Yagize ati nibyo hari akabari ko mu kagari ka Mara kabereyemo urugomo biviramo umuntu umwe kwitaba Imana. Kuri ubu nyirakabari arimo gushakishwa kugira ngo akurikiranyweho icyo cyaha cyo gukubita no gukomeretsa byaviriyemo umuntu urupfu. Yagiriye inama abaturage yo kwirinda kujya mu byaha ndetse yihanangiriza abafungura utubari muri bihe bya coronavirus kandi tubushijwe. Ati turabasaba kwirinda hanyuma igisigaye ubwo amakuru yamenyekanye ntabwo yamenyekaniye igihe ariko inzego zishinzwe ubugenzacyaha ziri kubikurikirana kugira ngo uwo muntu akurikiranwe. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Ruhashya ahabereye izo mvururu batangaje ko hakunze kugaragara inzoga z'inkorano zitemewe n'amategeko ku buryo iyo abantu bazinyoye basinda bagakora urugomo n'ibindi byaha birimo ubujura. Basabye inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano kubafasha guca izo nzoga ndetse no guhana iby'intangarugero abazicuruza. Ubuyobozi bwasabye abaturage ubufatanye muri byose ariko cyane cyane bakajya bihutira gutanga amakuru vuba igihe cyose babonye hari ibishobora kubahungabanyiriza umudendezo. Tuvuye ku makuru y'ubwicanyi ari kugenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda, reka nkubwire ko abaministri bane bagiye gutanga ibisobanuro ku bihombo n'imikorere mibi muri ministeri bayoboye. Abagize inteko ishinga amategeko bafashe umwanzuro wo gusaba ibisobanuro abaministri bane ku kibazo byugarije inzego bayobora byagaragajwe na raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta y'umwaka wa 2018-2019. Abo baministri bane ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, Minisitiri w'Uburezi, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo na Minisitiri w'Ubutabera. Aba ministri biteganyijwe ko bazatanga ibisobanuro ku bibazo bitandukanye by'imicungire n'imikoreshereze y'imari ya leta. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi biteganyijwe ko azatanga ibisobanuro ku bibazo byagaragaye mu mikoreshereze y'imari mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB cyane cyane bishingiye ku mishinga iki kigo gishoramo imari. Umugenzuzi w'imari ya leta yagaragaje impungenge ku mikorere y'imishinga RSSB bishoramo imari bigaragara ko itungukira ikigo n'abanyamuryango ba RSSB mu buryo bugaragara. The New Times yanditse ko raporo yagaragaje ko ibihombo mu mishinga RSSB bishoramo bigenda byiyongera kuko ngo mu bigo 9 RSSB yashoyemo
igihombo cyavuye kuri miliyari 19 muri 2017 kugera kuri miliyari 28 muri 2018 biturutse ku mikoreshereze itanoze y'amafaranga. Raporo kandi yanagaragaje ko igenzura ryerekanye ko hari abakoresha batishyura abakozi babo imisanzu y'ubwiteganyirize bwa pansiyo ku buryo ngo kugeza mu kwakira 2019 amakosa mu itangwa rya pansiyo yahombeje amafaranga angana na miliyari 17 na miliyoni 900. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi kandi ngo arazanatanga ibisobanuro ku bibazo byagaragaye mu miyoborere y'ikigo gishinzwe gusohora inyandiko Rwanda Printing Company RPC cyananiwe kugeza ku ntego cyashyiriweho. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari yagaragaje ko iki kigo kidafite inshingano zisobanutse, ikavuga ko iki kigo kigendera ku mikorere yashyizweho n'abayobozi bacyo ariko ngo ntabwo gifite inshingano zemejwe na guverinoma, bityo ngo bikaba bituma gikora kidafite icyerekezo gifatika, bigatuma kidakora neza. Urugero ngo nuko ikigo kitabasha gusobanura imikoresherezwe ya miliyari 3 na miliyoni 500 ndetse no gusobanura imigendekere y'amasoko afite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 200 cyatanzwe bitanyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Minisitiri w'Uburezi nawe azitabira inteko ishinga amategeko asobanura ibibazo mikoreshereze y'imari muri kaminuza y'u Rwanda ndetse n'imikorere y'urubuga rw'ikoranabuhanga rwa kaminuza y'u Rwanda rukoreshwa mu kwiyandikisha no gucunga umutungo n'abakozi. Igenzura ryagaragaje ko ubushobozi bw'uru rubuga rw'ikoranabuhanga budakoresha bwose ngo ndetse ntirunakoreshwa icyo rwagenewe, mu gihe kaminuza y'u Rwanda ikomeza kurushoraho imari kugira ngo rukomeze gukora. Minisitiri w'ibikorwa remezo we azatanga ibisobanuro ku bibazo byagaragaye mu bigo bishinzwe kureberera. Muri ibyo bigo harimo ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC cyagaragayemo imiyoborere idahwitse, imikorere mibi ndetse n'imicungire mibi y'imari n'umutungo. Abadepite bagaragaza ko WASAC yaranzwe n'imikorere mibi kuva mu myaka 5 ishize, no kuvuga kuva mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2014 2015 kugeza 2018 2019. Ngibyo rero abo nibo ba ministre bagiye kwitaba bagasobanura byinshi bitandukanye. Mwaramutse Diane kimwe n'abatwumva, dore ingingo nkuru z'amakuru tugiye kubagezaho. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bava mu karere ka Rusizi bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye koherezwa kongera kwambuka imipaka barabishima. Koherezaga ibicuruzwa muri Kongo, Kongomani yamara kubyakira tutari kubonana amaso ku maso akatubwira ngo amafaranga azayohereje, tugategereza ukwezi kugashira ukundi kukaza kugashira. Mukuri Buhari twishimiye ko badufunguriye imipaka, twatubiza iminsi kohereza ibintu byacu muri Kongo tutabikurikira. Abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu karere ka Rusizi mu gihugu cy'u Rwanda babashijeho n'urudandaza abakorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi naho havugwa ibitigiri by'abagendana indwara zo mutwe byongerekanye cyane na cyane hagati mu gihugu. Aya makuru yose arimo n'ayavugwa mu gisata ca sport haba mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda, tudasize inyuma ageze hirya nino ku isi, turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Reka ikiganiro cacu tugere ku makuru ageze hirya nino ku isi, nari ndabemereye mu kanya na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, mwaramutse, mikro ni gwawe. Maramutse Diane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku nshuro ya mbere ejo ku munsi w'Imana asa n'uwemeye ko umudemokrate Joe Biden yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi zibiri ziheze, ariko yongeye kuvuga ko atabyemera ku mugaragaro. Mu butumwa yanditse kuri Twitter, Perezida Trump yabandanije ashikiriza amajambo ataho ashingiye avuga ko Biden yatsinze kuko amatora yabayemwo amanyanga kugira atsindwe. Naho ibinyamakuru bimaze indwi irenga bitangaza ko Biden yarengeje amajwi 270 y'intumwa z'abatora asabwa kugira yemezwe ko yatsindiye intebe ya perezida. Trump yabandanije avuga ko atabarorerezi canke abacungera iharurwa ry'amajwi bemerewe gukurikirana iharurwa ry'ayo majwi. Yavuze ko amatora yatunganijwe n'ikompanyi yitwa Dominion yegamiye uruhande rw'abatavuga rumwe nawe. Uzobera Biden umuyobozi w'akazi Ron Klein yavuze kuri televiziyo NBC ko amajambo Trump ashikiriza atari yazotuma Joe Biden aba perezida canke atamuba. Yavuze ko abanyamerika ari bo babikoze. Muri Amerika kandi abahinga mu ngwara zandukira bavuze ejo ku munsi w'Imana ko kubona Perezida Donald Trump yanka kwemera ko yatsinzwe amatora byatumye batabasha guha amakuru ya COVID-19 abategetsi ba leta nshasha kugira bafashe kurwanya ico kiza. Ni mu gihe abandura muri Amerika babandanya biyongera.
umwe mu bahanuzi ba Biden ku kiza ca covid, Dr Atul Gawande yavuze ejo kuimana ko ari inyungu z'igihugu iguha umugwi mushasha wa leta fata kibanza woronswa ayo makuru. Anthony Fauci, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya indwara zandukira asanzwe anebagurwa na Trump, yavuze ko byoba byiza batanguye gukorana n'umugwi w'abategetsi ba leta nshasha yitezwe ya Biden. Mu minsi iheze Amerika yabonye abantu barenga 184 bandura ku munsi nk'uko kaminuza John Hopkins yabishikirije. Abanyamerika barenga 245 baramaze kwicwa na covid-19 hamwe n'abarenga 10 n'ibihumbi